Kardom, karbing long rada tu. Kardom. Pu ini dung la Bikromanse, alang li presiden motadang soali sipan. Ni tu non dak nongpo APHLC kem long sido, dak Ribhoi district Meghaloi long. Isi pini dak karbing long arada phani tum live ang nako thibang la long. Tumi di long victory rally ahud ke hai dorsing rong hang. MLA Horighatel alang li kaning je angtong tiga thara ben je ai ka thara tu nareng soda prang po bangke la bang threatening iti de threatening se ke pilo lage Kalang. mane areng ga pa pho pulo tang lage threatening no Kalang. la si inut MLA la son kaning je nangji order be la pen ke Horen Singh be MP ke ha yalang li ning je lo rata phan la anse third class fourth class alam kaning je ai ka thara hem police dam lo pulo tang te je ai ka thara bang apong repensi ke kat la pen ke kat unahut che phing thor de tik budi Kalang. la an third class fourth class alam kaning je inuta MP de la hai kaning je nai odolo malang alang hemprek batai ko ano Delhi long ke hangdam parliament no alang batai ko no hemprek ke hangdam la so alam rathan than tha Kalang. alang di pudoret NCL je damlo ma di mahasau long haflong long alang phan ko ane muni datum alang li phanon de ka complain alang li chini lo ma sola anta nono bangke je ai ka thar mate APHLC atum han bangsin non se akoi ke ba lage victory rally kali pusi parnisi tokso long tame eli tu mali da atum than pondo la ben eli mata pu pono ke lage victory rally kali lage APHLC kan ka target lage ka sorsara rally chekok le logente Kalang. Exactly. That's all thing man said. Tumi bangga dam jil. damjulu enke non APHLC president aphan thang bakbe je ai ka thar aphan police damate chiping thor de tikpu kumatong che phing ne he nang li putha he hala de alang tu mali darang bong he koloso hotel long mayong de chiping horkang ri chiping thor de he Alaga Guwahati hala Palacio Hotel hala. Palacio hotel kwana ningkan mayong de 2017 ani. 2017 ningkan de karbiang long de katala na hut de dak elected member karbiang long autonomous council long ake hoy inut de lange chichini polo na ton life la la no na thek long ba de life lang lo ba thek long po live card lu na jenete ne hor kangri ong chiping thor de charju tha nang tumang bong la so lam ke lage rata tum ka chini nei gali kadoi da chini at side Kalang. pen non itum Meghaloi long daksido nongpo long sido starting from Nongpo Silong lapan gali to makem ha Mairang non district kimi Silong penapar 40 kilometers so se Mairang bithian ado Nongstoin bithe langdam lo polo dang de ilitum di theglong di non tribals buki inut tawe Awe. dome pik lada Nongpo long ke karbi siong lo lapen ke sona tha Silong Mairang lo lapen ke la prek yong dadi di dage dome pik long so side Kalang. karbiang long bang ke ilitum ing long so tum ke doi fansin non bang ke phere thu me ando Insecure. insecure non ke de la so mudang nang li puthate sapa hanse Eli tu mada bangga la mainly council long kachari tum ke chokche. La si det ke kachari tum hin lo kenang sot. Kachari tum yong si chokche pulo tangte la ke det ke kebir lo. La son dak thak sino itum karbiang long ke la son sinang mandel. Itum karbiang long tum mas council la tum si tum manang cari pon pamenang po. La pen kumane det pen wang si tum manang cari pu ke awilu. La si council long ke do tum si tum manang cari nang po MP MLA tum si tum manang lang po nang po MP tum si non il tum ke thek long ang ili tum MP son son bang ke la ke MP a protocol MP ateng a odd a man member of parliament lak kep so si alang li phan munit tu muluk tum kangwai pen alang li ke hai lak kep amuluk tum akimang alam si alang li kaning jichot nang ia bang sita non bang ke ha komane bang kupine alam si ang ho ching pudun kupine bang han ka sorsar alam kumane a leader chokche pulhayan se alang Appoint na bipin. baseless Fourth allegations class, alang 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 lagi pidun la si la son alam ningje blo tang dala MP mo alang li MP ang hoy nilong le data ningje bom da dolang sita non alang li responsibility ke MP ang hoy si ke do bom lang pulo tang te alang responsibility ke Delhi long kam ke claim dun hinlo Delhi long kupima kineng ji son an kaning je dun hinlo alang li labang sia por alang li chipineng dakar biang long kalilika lang ihin hem sukang pudun ihin ha CM apiki pudun CM han ka impress ji phan himonto phan ka impress ji phan pumalang li MP protocol bang chewar chor bang lake therak me mekhang jang lake lapen in future
karbi society fan la ke towar kanting na sige ponja bang pusile man pon rong pu Ben towe tum la so video thek lok pen Shillong lom la pen nong po lom ke do akar bi tum da atumi la victory rally long Very disappointed. Itu mali da tong kaning je lam heti dom aning ke oi kat therang me ing nek teng nek me la puju Yeah. la hai ke itu mali da tong kaning je ni lam kali la ke they are speaking like an opposition leaders na yes No, exactly. opposition leaders mana ada third class lah. Kalah. Opposition leaders atum APHLC tum bangke, eli tum ke konat si ke paking nai mala paking lo constitution kona ateng si tum lam ning je lo. Kalah. Di non ke lah hai areng pasuji to hoa mane chi phing thor dat ho ya to ho lag. This is a third class mana ber fourth class lam lah hai ki. kala Di Kalah. la lo. Asi rata tum mang la bang mun thi pe me non la pen itum non APHLC atum leaders atum ke dot thip si non ke ele tum ke dot thip lang nale tum ta lahai baseless lahai allegation pe nale tum matha dun tabri la pen ke hok pha nale tum arjap thimon la pen ke non e prang ke mang jelang ni ni tum APHLC ka je song long nale tum nang cherap na je to la pen ke dot thip ji phasi nale tum phan chunri republic lo kardom kardo